گران رسول الله نبی سلطان میں یہ سرم میں یہ دو خوک زرگی درمان میں یہ ستا پنم پیدا ٹول دنیا شولا زن میں زگر میں یہ جانان میں یہ گران رسول اللہ نبی سلطان میں یہ سرم میں یہ دو خوک زرگی درمان میں یہ ستا پنم پیدا ٹول دنیا شولا زن میں زگر میں یہ جانان میں بندی را ټول لکه ګلان یاران تا ته محبوب ودا څلور یاران یو حضرت صدیق بل حضرت عمر هم حضرت علی حضرت عثمان یاران تا بندی را ټول لکه ګلان یاران تا ته محبوب ودا څلور یاران یو حضرت صدیق بل حضرت عمر هم حضرت علی حضرت عثمان یاران سفر تگ سوٹول دنیا روخان ختم جہالت سو ہم جہان روخان دنیا ترا تک دیت نعمت پشان سنگر شوفتا وطن ربستان سفر تگ سوٹول دنیا روخان ختم جہالت سو ہم جہان روخان دنیا ترا تک دیت نعمت پشان سنگر شوفتا وطن ربستان رسول اللہ نبی سلطان میں یہ سرم میں یہ دو خوک زرگی درمان میں یہ ستا پنم پیدا ٹول دنیا شولا زن میں زگر میں یہ جانان میں محمد اول ہم آخرین رسول سالت نبیان و مرسلین رسول راز کی تمحشر مشفاعت کوي وقتی شفیع المذنبین رسول محمد اول ہم آخرین رسول سالت نبیان و مرسلین رسول راز کی تمحشر مشفاعت کوي وقتی شفیع المذنبین رسول رب سایل پیاسین توها دل دی سارا کلا تو روز بین جدا تولا مشرکین دی پجڑا کڑلا کل دی سر کفار و خائن تبا رب سایل پیاسین توها دل دی سارا کلا تو روز بین جدا تولا مشرکین دی پجڑا کڑلا کل دی سر کفار و خائن تبا پایم تل پرتا درود و سلام اشنا هر وقت که سحر ویم خام اشنا یو دیدن خوراک است قربان شما لکم دی صفت زتل مدام اشنا پایم تل پرتا درود و سلام اشنا هر وقت که سحر ویم خام اشنا یو دیدن خوراک است قربان شما لکم دی صفت زتل مدام اشنا دی امتیان شفاعت غړو بخنه دلنا مغفرت غړو رب استا په فضل ته حبیب پروي یو جام د کوثر بل جنت غړو دی امتیان شفاعت غړو بخنه دلنا مغفرت غړو رب استا په فضل ته حبیب پروي یو جام د کوثر بل جنت غړو لڑے تا میراج پشپ اللہ لارا ہم اسمان و جنت المالا لارا وطی کئی امامت نبیانو تا پھر تک راستن شل دنیا لارا لڑے تا میراج پشپ اللہ لارا ہم اسمان و جنت المالا لارا وطی کئی امامت نبیانو تا پھر تک راستن شل دنیا لارا رحم الدین ستا امتی یما عشق دی زخمی یما سی یما ورځ کې د قیامت شفاعت غواړم ستا په مینا تیر تر زندگی یما رحم الدین ستا امتی یما عشق دی زخمی یما سی یما ورځ کې د قیامت شفاعت غواړم